Batigidzi letintsatfu bantfu lababhalisele kuvota eNtshonalanga Kapa. IEC ithi yethemba kukhuphula leli nani kakhulu bantfu labasha. Kudzimati kube nyalo bantfu labatinkulungwane letingemashumi kulabantfu labatinkulungwane letingemakhulu kule live lababhalisele kuvota online baseNtshonalanga Kapa. All you need to register is your green barcoded ID or a smart card or a temporary identity certificate which is issued by Home Affairs for persons who are currently not in possession of a ID because they may have lost it or it was stolen. Any person that needs to collect the ID or needs to apply and receive a temporary identity certificate are reminded that the Department of Home Affairs will open all its offices over this weekend. Tisebenti letitinkulungwane letintsatfu nemakhulu lamabili nemashumi layimfica ticeceshiwe kutsi tikulungele kubhalisela bantfu kulempelasonto. Tikhungo tekuvota titawuvula ngensimbi yesiphohlongo ekuseni kudzimate kube insimbi yesihlanu Ndzambama ngeMgcibelo nangeLisonto.